Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing bamyo kajing pentip kibashay, kalawan ra kajing kulmal jingmut, yikipat ba nanong kandong, jang kathan ng stan. Kiblakan jo kat plus nem syajrong, banyo aitika panyadan kajing bang COVID kat kendai. Kani kalapa kasngi kat sautrik jemang arja alpui, hakabaki nang syakshnong kiblakan jo kat plus nem syaneng. Kilalet cakap maternity, child hospital, apa new nong stan, banyang lan, da kajing temu bensyim katika. Hindray kibabu na kitikipat ba kiblawan apsitam banyo aitika kihap wan paithlina namar bakim simlaya jing tip satya baki phone baklada ban pendap kim trikam shu namar haban pendulung kertang online lingba ka Cowen website banyo ya kajing syai habai keren badu Dr. R lalu District Immunization Officer ulong baya baro kibrio kibakat plus nam syajarong kibakwa pan aitika kin hapet ban pendulung kertang lingba ka website cowen.gov.in Batkin sa jiet ikisngi baki kwa banwan ay tika. Henry halor kate kajing lit pai thalina jong kipet ba. Ulong ba minta kasngi layo ban ay tika hadu shispa ngut bat omla ban ong baki miyo jing tip. Shushu hakabay day bat kajing wan pai thali. Klem di yo ban shimshu ya katika daki ba substance nem karta siya jurong. Doktor lalu leitu baya minta patla ban ay namar kajing duna jong kadaway. Bat ikiniru an sabateng pat kam hadin anda lapahu kadaway. Halor kini kicing kabagi pa iba kia kendo nakaliang sam lalum lang Kars Imli President HYC West Khasi Hills ulang baka HYC kapan pau kicing sokya berkadawai ki border district baka diban penbiang ya karukam penbed ban ay ketika badha kaju kadiban pedang ya baro ki ban ay ketika ta nakaliang jungi kum ka New Tribal Council HYC West Khasi Hills District men hakan digasngi hadin baga ngilay asngo ya kajing ud nagi pajba gila lek hantai ha hospital CSC Gabarim ni oparnu nostan bat ngilalap hi balai baki kelumar ki pajba mentakasngi ngi habangi yat nang ni ngi ya kajing dio musim jong ki pajba jong khamtam jong ki temen ki bala palat sabsan senam kata Rin bangi keling ang balai ki ang bang kimyo injection mentah sengi. Ada bangi awat jeng tip balai gilek ni mentah. Ada gila poy hang teh ki ang bang mentah ka sengi ngisim tang ki online register. Ki bala register hak ni ki menin ka sengi. Nomor bagi sim tang ya kita. Hadin kata endang gila ya keren mah. Gila sutu nomor hak ni ki sengi nagaliang jong deputy commissioner kat ka health department. Ki ai ya ka wei ka ki ai ka wei ka Iong kawai ka form nanta sapha san ha video la ne kinu kenja magistrate berhadin kata kisah ya kata form kisara hang tu jeka injection kisah sim bat ki injection ya kata berangkat ke ID jadi kalau malak substance nempat ki syura bitang ke ID syulek hang tu te menta ka singipat kitu giba ladon itu kot bala ai na deputy commissioner bala san daki magistrate kilek yang tu kim syak iong bang isim tang ki online register de hadin kata itu bala sapala substance ne muru bapri gilawan na kasnong pa ngai la pendut ka bai kali nalo menta barus kita kisim salpo bai kali menta la prakro barus kita kisim sanpo bai kali menta la sispa wi bro de ndaki po yang tai bapri teman imio injection nomor balai ba ki mentang si ki injek tang yaki khatra hadu subsan ki bala online register te nakaliang jung tempau jung sopia ya ni menta ke jung bomla ban arrange ha nakaliang jung ka health department gumju nakaliang jung ki brevan pe nakaliang jung DC te nakaliang jung ngalafun yo DC ngila ong ngilekren bangi ajung mut ba ki devan penbek bahaya ke sistem la ubadon yang tu gaslip de ban injek la de ubakwa ban injection la wanra tang ID de ban lai kata nagaliang jong ngi kerpat kunta namar ngi sotu la da nagaliang jong ki ngi nong trai da kim ai lat kunta kamlung lai lui kan kata ki jing khat ke jong ki man kasngi nagaliang jong deputy commissioner nagaliang jong ki minister ki syukur pat be jagi pat ba de ban injection la po yang ni ban ong ban injection ong don dawai kai kan ni Orang banpun supen jenjar kayu pajak jongi. Di negara yang jongi keseng duk ngijukan tu, nado ipara dekat, nado i ba. Pilih macam yang ni injection, pilih macam yang ni kabu ban yada yang jempang coronavirus. Hendak kum nungin kentu hawat ke sarkar kambiang, kata kada jengkeli. Tingi kuat bagi sarkar kada ban pendek bah.
lệ ya kan ni mentah oi kajing bakla le si sisin kala dei bandan re kam dei man ki por beri ban bakla kan ni kadur te ngi kepat ya ki ya ka dia cumbo ngi kepat audisi bon simpia kan ni mentah ba dei ban le kloi ya kan ni mentah nang bakan wan ra ya kajing mentoy ya ki ban kam ban ngi kren ro ki upor ngi na kaliang jong deputy commissioner na kaliang jong ki ka SDSI ka DSEO ya ki nang hikai ki penpor ban ai injection Naglayan yung kum kaseng kum ju igi driver penbuar pan ai injection. Naglayan yung ngi ong igi brew jong sor trat ka kya igi brew sarkar gyong kum dai ban penbuar ka mun laj lu jong ajong fi. Devan syong kat ubakwa devan le ya kata. Ngi request ngi kerpat igi pajak bakin ai injection la lagi ai da kim ai ngim ban penbuar. Te ngi bagi pajak om dai ban penbuar tang hawes ka zil ngi Nagrian yung pigi press media ro pisaki ya kataman ki jaka kidap ki pajak ya yang lain kani penpa bagi pajak ki kwa ya kilat jeung eda namtan ni coronavirus dihaga juga poru mikir pat ya di departemen pakai simkia bahkan lek nanti ya kani kenapa kinomi gino ki bentah nang ni mat